moramo da krenemo ipak nekoliko decenija pre toga da bismo sagledali čitav problem koji je bio golem. Dakle, to je bio veliki problem i ti etničko-verski sukobi koji su se dešavali u Makedoniji i na širem prostoru i Srbije i delova Bugarske zapravo nosili su snažnu etničko-versku notu i bez sagledavanja te etničko-verske note ništa se drugo ne može ni sagledati. Dakle, ajde da možemo da krenemo, mada je to uvek nezahvalno krenuti nekom godinom, ali da pomenemo recimo da je 1867. bugarski nacionalni program bio okrenut ka ujedinjenju sa Srbima i da se govorilo o narodu Bugaro-Srba ili Srbo-Bugara u to vreme i da je to čak i u Srbiji imalo neku pažnju, privlačilo je pažnju, pa su i, dakle, nije bilo i izbora, naravno, koji su govorili o tome da su i Srbi spremni da prihvate da su s Bugarima stvore jednu etničku celinu. Međutim, već 1870. godine to počinje da se menja. Uprkos tome što je čak srpska vlada u to vreme bila spremna da podrži, čak je blagonaklono gledala formiranje bugarske egzarhije koja je trebalo da deluje na prostoru čitave Makedonije i na prostoru delova današnje jugoistočne i istočne Srbije. Dakle, prosto su se i vlasti u Srbiji u to vreme nadale da će na taj način doći do slovenske misli u crkvenoj službi i da će jedno stanje koje je nastalo 1766. ukidanjem Pećke patrijaršije od strane Turaka i Grka moći da doprinese zapravo ta bugarska egzarhija otopljavanju i bratskim odnosima Srba i Bugara. Međutim, nasuprot tome što su srpske vlasti očekivale, desio se potpuno suprotan proces. Dakle, tu gde je bugarska egzarhija stigla, na koji prostor je stigla, počela je nasilna bugarizacija stanovništva. Od Torlaka, dakle u Srbiji, s prostora dela Torlaka koji je ostao 1833. izvan granica Srbije, pa preko Šopluka do Makedonije. Dakle, sprovođen je jedan istovetan scenario i gde god da su bugarski sveštenici ušli, naravno uz blagoslov turskih vlasti u to vreme, širio se bugarski jezik i širio se bugarski identitet. Sad, neko može da postavi pitanje, žao mi je što kolege Bugari nisu danas sa nama, veoma mi je žao, zbog toga što možemo da prodiskutujemo o nekim gorućim pitanjima iz tog vremena. Ta goruća pitanja iz tog vremena, pa i kasnije, a recimo od 1871. pa ajde da kažemo do 1905. su ta kakav je identitet stanovništva u Makedoniji, kakav je identitet stanovništva u Šopluku i kakav je identitet stanovništva u Torlaku. Kada je reč o stanovništvu u Torlaku, dakle, sagledavam jedan paket, to ne može da se odvoji prosto. On je bio većinski srpski još u to vreme i Pirotska buna nosila je u Šopluku izričit srpski karakter. U Makedoniji srpski političari, naučnici koji su putovali Makedonijom u to vreme, posvedočili su da, pored toga što ima dela stanovništva koje se izjašnjava kao Srbi u nekim delovima, ima dela stanovništva koji izjašnjava kao Bugari u nekim delovima, ima takođe jedna treća struja Makedonaca za koju se govorilo da u ono vreme nije velika, ali koja iskazuje u stvari nacionalnu ideju da Makedonija stvori sopstvenu državu i da oni ne žele da se svrstavaju niti u Srbe, niti u Bugare. Isto to je objavljeno, to je vrlo interesantno, u Carigradu od strane Petka Slavejkova, bugarskog pesnika, koji je 1871. pisao u bugarskim novinama da je naišao na mlade Makedonce koji su sebe smatrali Makedoncima i koji su koren svog identiteta videli u slovensko-antičkoj, to je nešto ovo slično što se danas u Makedoniji dešava, dakle da se koren traži u antičkoj istoriji, ali Petko Slavejkov, znači, pored toga što kaže da je Bugarska pravi veliku grešku time što nameće bugarski dijalekt Makedoncima, on kaže opet s druge strane, meni su te ideje koje ti mladi Makedonci govore da su oni potomci antičkih Makedonaca smešne, tako on kaže. Ja sad citiram njega. Ali, dakle, taj srpsko-bugarski konflikt koji nastaje na teritoriju Makedonije zajedno, naravno sa Grcima koji participiraju, Turcima, Albancima i Makedoncima, možemo takođe da sagledamo i kroz reči, to je vrlo interesantno, Stojana Novakovića, koji mi se čini
da je uvek bio na srpskoj strani najveći vizionar ove situacije. On je jasno sagledavao to problem i pitanje. On je još 1888. rekao da je lokomotiva od Vranja do Skoplja više uradila za približavanje Makedonaca i Srba nego bilo šta drugo, jer je nosila štampu koja je dolazila iz Srbije, ali je također rekao postoji jedna činjenica koju treba imati u vidu, a to je da je bugarizacija Makedonije napredovala, da ima ljudi koji joj pružaju otpor, ali on kaže mi se ne možemo boriti za tu teritoriju i za Makedoniju i za Makedonce, ne možemo se boriti srpstvom, zato što taj narod tamo ima drugačiji identitet od našeg i da se protiv Bugara u tom etničkom inženjerigu koji su oni sprovodili može boriti uvažavanjem makedonizma kao identiteta uz uvažavanje makedonskog dijalekta i makedonskog jezika. Dakle, tako je govorio Stojan Novaković. To je vrlo važno zbog toga što kasniji događaji su, čini mi se, doveli do toga da, ne čini mi se, nego to je jasno, se napusti ta i njegova ideja, i ne samo njegova, nego bilo i drugi koji su o tome govorili, da zapravo Makedonci treba da budu neki, kao treba da budu etnička tampon zona između Srba i Bugara, pa i južno ka Grcima. I zapravo profesor Ekmečić u svojoj poslednjoj knjizi Dugo kretanje između klanja i oranja na jednom mestu, u jednom pasusu izričito kaže makedonska nacija nastala je prirodnim putem zbog toga što Makedonci nisu želeli da se svrstavaju ni na jednu stranu, ni na srpsku, ni na bugarsku, ni na grčku. Dakle, razlog, u stvari, koren nastanka makedonske nacije nije uopšte u tom smislu doveden u pitanje. Neke nacije nastaju na etničkoj osnovi, neke na kulturnoj osnovi, neke na jezičkoj osnovi, tako da to neke na geopolitičkoj osnovi. S tim u vezi, dakle, nema nikakve sumnje i da to je, čini mi se, apsolutni stav u današnje vreme, što se Srbije tiče, da je apsolutno makedonski identitet i makedonska nacija i istorijski identitet makedonske nacije ne mogu biti dovedeni u pitanje, naravno kada se govori posebno o ovom savremenom vidu. I samo da kažem još, dakle, kada je reč o vremenu koje prethodi i koje se nadovezuje na prvi svetski rat, dakle, imali smo takođe u Egejskoj Makedoniji krilo VMRO-a koje je takođe počelo da zauzima stav da Makedonci ne treba da budu deo ni srpske ni bugarske celine, dakle posebno bugarske celine, i u Vardarskoj Makedoniji već posle ujedinjenja Jugoslavije i neki stav dela VMRO da Makedonci treba da budu deo jugoslovenskog identiteta. Ja nisam ekspert za vojna pitanja, dakle ne mogu da govorim kompetentno o četovanjima koje se dešavaju od 1897. pa se praktično dugo nisu ni završavala. O tome će govoriti kolege koji se bave vojnom istorijom, ali sve ovo pokazuje, dakle, jedno vreme pre Prvog svetskog rata, gde postoje ti sudari balkanskih nacionalizama, gde opet Stojan Novaković vrlo vizionarski kaže sudari balkanskih nacionalizama zapravo osvetit će se svim tim nacijama koji učestvuju u tim sukobima. To se i dogodilo. Makedonci su na kraju, dakle, kao što se vidi, samosvojna nacija, a ti nacionalizmi koji su se dešavali ovde i sukobi zaista su se osvetili i Srbima, i Bugarima, i Grcima. Niko od njih nije dobio ovaj deo Makedonije i dakle to je nešto, čini mi se, što bi trebalo podvući, a takođe bi, naravno, samo da još završim jednom rečenicom, dakle, kada je bugarska vojska ušla u Makedoniju u Prvom svetskom ratu, krenula je nova bugarizacija teritorija, ne samo u Makedoniji, već je krenula i na prostoru istočno od Južne i Velike Morave, pa su čak austro-ugarski oficiri već 1916. govorili da bugarizacija Srbije napreduje tim tempom, da će, pošto su elita ili pobijena ili proterana, da obično stanovništvo, ako Bugari nastave tim tempom, može vrlo brzo biti bugarizovano. Dakle, to su njihovi izvori, ali oni govore naravno o toj brutalnosti koju su bugarski planeri sprovodili prvo preko svoje nauke koja je to osmišljavala, preko njihovih učitelja koji su dolazili na taj prostor i naravno preko njihove vojske. Dakle, to je bilo nemilosrdno nametanje bugarskog identiteta.